Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedalun yang bahagia bermandum. Wah ba. Nalung pega video live senyu tengah terpegah ba tengah na urung telefon. Ana pupu perkara video live nyan sabi-sabi tatim pega. Kanya yang tujuan katanya untuk lawan pengkhianat yang terutama sekali dan urung-urung yang kazalim kenyataan yang kedeh kezaliman yang kagelakukan di muka bumi Aceh. Jadi nyo dalam video nyo yang pelelun pesampo saudara mutuah, saudara lun, ban Bandung bangsa Aceh bangsa mulia. Kepingin kemerdekaan daripada penjajah Jawa berhala Belanda nyan kanya. Jadi mana saudara mutuah? Menyo katanya tak kena pejuang, tak kena bila bangsa, terutama sekali katanya harus tam saboh drod. Dan dalam tam saboh drotnya getanyo bekna misi-misi untuk tajak pedong saboh-saboh kelompok ataupun saboh-saboh organisasi. Makanya han selesai sampo pajan. Menancit jino. Tak kena jak tuntut damai MOU. Kanya. Ino letat tokoh-tokoh gamdum kajak pegah tuntut butir-butir MOU nyan hai saudara mutuah benana depu taktik politik perti pengkhianat yang na dalam partai PA. Nyan terutama sekali. Ben patih habalun. Hanapa dia tuntut lam jino butir-butir MOU karab 17 tahun. Karab 16 tahun kah? Ya, karab 16 tahun. 15 tahun lebih ka. Berarti dicok damai nyan berusaha tahun 2000 padum tahun 2005 bulan 5 tanggal 15. Kanya. Nyan masa wate dicok dimudame gam dengan RI. Jino tajak tuntut jino Aceh merdeka. Cara tertuntut Aceh merdeka nakeh lagi lun pegah buno. Tanyo bekna misi untuk mendirikan satu-satu organisasi ataupun satu-satu kelompok. Yang nilai yang terutama sekali. Yang kedua, damai MOU yang dicok, yang kalah dicok damai legam dengan RI, senjata kabeh dikoh. Yang senjata kabeh dikoh. Ngompu dah kena mu perang. Hanali senjata. Menanci dia awaknya ni nak kena jak tuntut balik yang butir-butir MOU nyan bener depu le urang drone saudara mutuah karena dana otsus karab habis. Dana otsus karab habis. Maka ka bergerak seperti tokoh-tokoh yang na dalam gam PA nyan, KPA nyan, ka bergerak awaknya. Kalasan tuntut mag 16 tahun yang ka dicok damai pe bangsa Aceh yang ka gerasakan. Nyo politik perti pengkhianat benih-benih harum Belanda kebah hadum di muka bumi Aceh yang ka dipelikut perjuangan Indatu kita nyo politik awaknya. Politik awaknya yang perti pembunuh Bandung yang dong atuh. Yang dong atuh pintu berhalanya perti pembunuh Bandung. Perkes dalam partai PA maupun dalam partai PNA ataupun dalam partai-partai lain. Bandung awaknya pembunuh. Yang pembunuh bangsa Aceh awaknya yang awak mu poya-poya. Atuh nyawang bangsa Aceh. Jadi urung drone menyon perlet cok jino Aceh merdeka saudara mutuah nakuh tapi nah rangkem yang katetop bangsa Aceh. Contoh rangkemnya. Nya rangkem-rangkemnya nakuh perti tokoh-tokoh gam yang kajit kelami Jawa sayanya yang kawajib tapi nah awaknya. Tajak telefon awaknya pu awakah nak kembalikan dalam Aceh merdeka perhana. Memang awaknya ka ditunduk ke Jawa berhalanya hanali dismiki keperjuangan Aceh. Awaknya timbak poh hanjitna pengkhianat. Yang karena benih-benih harum dum mungkin. Yang menyo benih-benih got panena dia lakukan lagi nyan. Panena dia mentabuh dro. Sedangkan kekuasaan Muhammad di Tiroh hana gi cok damai. Hana gi cok damai yang cok damai nyan nak Malik Mahmud. Itanda tangan li Yusuf Kala watenyan. Behana ne depu di urung drone. Yusuf Kala yang tanda tangan damai MOU nyan. Ino katayak greng ino Aceh merdeka. Tacau Aceh merdeka harus wajib tapi nah perti pengkhianat yang dalam partai le.
Tampuh pemandum ya awaknya kai melong taktik politik. Karena dana otsus hanali. Dana otsus tahun 2022 sampai salah batuan kabih hanali dana otsus inuka ranggung lom. Kaya ranggung lom ino ke perkara butir-butir MOU yang berkol nampak ma ke kamat berkol damai 16 tun kapu got kau pau boh kisinan. Kon kapu merdeka nanggro yang pap ma ke gaduh kacuk damai ngon penjajah. Nyan ban bangsa ke dipoh kamu peluh ribe tapi hana kasadari ke hai binatang palih. Hana kasadari ke hai binatang palih. Kamu poya-poya tu nyong bangsa Aceh hatu kerenda. Anu yatim piatu yang ka syahid ulungsi di hai binatang. Hana ka peduli. Jino ban karap abih damai ban karap abih jino dana otsus ka pukoma ke lom ka pegah butir-butir. Nyan si Malik Mahmud umpun tang bijeh Yahudi nyan kajit thama gede muka bumo Aceh. Menanci tim dakir manaf karya taman. Kajit thama gede muka bumo Aceh ya. Daini Abdullah tampuh gede yang binatang mendum ya awak nyan titu haput. Awak poh bangsa Aceh. Menanti yang di Aceh pidi thonan Abu Rada si Rocky. Penyakit pemandum yang awak poh bangsa Aceh ya. Cuma awaknya yang memandum. Kena ditunduk awaknya ke Malik Mahmud. Awak poh bangsa Aceh ya. Awak poh bangsa Dro. Kena awaknya kon bangsa Aceh. Maka dipoh bangsa Aceh. Malik Mahmud akhirnya kon bangsa Aceh ya. Menjampu kan. Ia boh Madura. Menjampu ngon ia hadas Madura. Pegah itu nak mama di bangsa Aceh. Aceh kabi bangai tu. Nong Aceh. Nyo betul. Cukup jai lahir ke partai di muka bumi Aceh. Tapi pernah manfaat, pernah faedah ke bangsa Aceh. Hana hai nong Aceh. Payah tiak wodro di no tiak pejuang. Tapi nah mendum gede bijeh pengkhianat. Urung dalim tapi nah mendum gede muka bumi Aceh. Yang meh hancur tak ke Aceh. Hana soleh peduli nang Aceh. Kabeh diputusat di bijeh Yahudi dum. Bijeh ban therap dung got hajai kai muka bumi Aceh. Maka tedong partai ji hanali so peduli ke Aceh merdeka lampak mal kabih pungo kepeng. Karena dasar awaknya dasar awak dek ya. Kon awak dek ya awak agam ino baru kaya lu damai MOU berkon panena. Mutingat kurung yang tat bu kawaknya tingat di start. Puna tingat nampurte bijeh pengkhianat menduma hana balah jasa. Ni ke awaknya nak. Pi urung draw ni mantong bila partai PA sehnya pucap. Mana mu pucap. Hana na tu rasakan nikmati hasil bumo Aceh yang nikmati yang keperti hasil yang na dalam kelompoknya yang ke awaknya yang nikmati awaknya yang rasakan hasil dalam muka bumo Aceh kena awaknya ke dicok damai. Maka awaknya dicok damai ke kelompok droy. Hana sope si Malik Mahmud haram jadah nyan yang ke wali nang ro. Hana sope tim dakir mana faragate bui sugut nyan. Yang kena saya duk tim dakir mana fam berekon. Berekon pak di pajubui Malaysia. Ini ka pegah doktor. Ka pegah doktor drog. Doktor pukul mo gamba itu deh. Awak balorian tu. Ba keluarga ke kok bu binatang ya na. Ba buah ke kok bu. Ada si Malik Mahmud ya, si Malik Mahmud anu bajing yan pi ba buah ke pejubu. Nanti Malik Mahmud pun tang lah nak tilahnya ci nanti mang bahasa Aceh. Hai ke bu. Yang bahasa Aceh nanti mang awai. Ngon. Tat na tu. Ino kata pegah ino si Malik Mahmud lampak mai. Tujuan hana tu purung dro tu Bandung. So yang poh bangsa Aceh, so yang poh Ishak Daud, so yang poh Tengku Syafi'i. Hanang na temike urung drone, so yang poh le bangsa tokoh-tokoh Aceh yang mendum awaknya poh. So yang poh Timbak Tengku Dun. Jaitat. Bahkan ilun keluarga sendiri awaknya yang poh cik. Ino kata tak pegah panglima kebui palih hidung.
Hana na purung drone to yang poh yang ti tengku Syafi'i. Kan buat go yang buat tirada, buat tim dakir manaf. Termasuk ti Irwanto Yesus laknat tilah bajingianan. Pu perah pukoma te bui pancuri tujuh mandum. Awai wate gatin mudah. Bino bangka kaya lam brut mag. Kak hebat dro ke ba urung lain je menyebak tiagamnya piu le. Kutung kehebatan awak kah ke mandum. Bah fikir nuk mayak cerit kunyo. Lahir tu 82. Yang lamun hana masalah. I fuck you all off. Motherfucker koruptor piece of shit. Aduh lun kain fit lau. Tak perah hanjit tak perah. Sapu hanjit tak perah. Tak perah yang good. Begitu nak. Tak lawan ulama su. Begitu nak. Padahal kiban ka di petutat umat Islam. Hana sadar nu hurung drone. Mulagi sang ke bete aku perahnya. Ketua menyulun hana lun bergerak kabeh je ke kafe ke hinang gro Aceh nyai tinan. Nana depu. Kabeh je ke kafe ada na tuduh lun berang kapu di sini namun hana dali dan hana bukti ke lun. Yang tuduhan urung drone ke lun berang kapu je. Hana bukti. Tapi menyolon na bukti ke urung drone ke tengku yang kan sanjung di urung drone yang kan angke jino ulama. Na bukti bahawa urung tengku yang urung drone sanjungnya urung pajupeng bak kafe. Urung sambut kafe. Mehan hai sambut kafe Amerika tahun 2016 untuk membebaskan agama yang negeri Aceh. Ya, mehan han disambut kafe Buddha tahun berusaha tahun 2020. Litu bul kaini yang sambut kafe Buddha pi berusaha kafe Amerika tahun 2016 buat tubui kaini cik. Nyo yang sambut kafe Buddha tahun 2020 buat bui kaini cik. Mama dung tak ti politik para ulama jahannam dung. Tak pegah hanapu tak pegah yang nak dipiau cik umat Islam dengan corona. COVID-19. Kenyan yang nak itu pu piau umat Islam. Hana lam dunia nyo golam pernah terjadi nasidro ulama untuk menakutkan umat Islam dari tempat ibadah. Hana apa? Cuma dia ceh yang ka berlaku. What the fuck is going on, motherfucker piece shit ulama su laknat tilah. Bijih Yahudi dum yang piau umat Islam dengan corona yan. Ino hana lagoy nang grogok. Perkara vaksinyan pihana si nang grogok. Yang ino kalau terpegah ino nyampe ditanggung jawab man lagi sonan yang lagi ulama yang kalau piau umat Islam. Yang boleh ditanggung jawab tengok dia akhirat. Yang sesungguh ji hana pun dia larang ke perkara corona yan. Karena ji urung penyakit, urung kutuk oleh Allah maka gebi corona. Kurung yang pegang tu je yang mandum yang cobaan ni ba Allah kerana ji utak peng yang maka untuk dipiau umat Islam dengan corona. Yang kenyan iklan tengah diba jino yang iklan COVID-19. Yang awaknya dipajupeng dipiau umat Islam dengan corona, awaknya dipajupeng bak komunis. Behana na depu. Pegawai bisnis awaknya mandum. Hana sadar urung drone sedra mutuah nyamban ka berlaku kiban ka partai Aceh ka tedong di nanggro Aceh nauzubillah min zalik. Mupluh partai kana di Aceh tapi toh sabuh yang nam untuk membuat kemajuan bangsa Aceh nah. Belum jino kana partai baru banser balik disambut. Nyokai sambut lem partai punan Pa IA kan. Pa IA pu PA hai. Kai sambut partai PR. Kayaknya Partai Islam Aceh nauzubillah min zalik. Ho marwah urung Aceh cini cuba fikir tiat cedram tuah. Tiap pedong partai Islam di Nanggro Aceh. Sedangkan di Nanggro Aceh di muka bumi Aceh umat Islam Bandung. Jadi pupa saya terjak pedong ino partai Islam Aceh. Ho marwah urung Aceh. Cini cuba fikir tiat ho marwah urung Aceh. Sesungguhnya partai Islam Aceh jika terpedong lagi contoh di Nanggro Cafe, contoh di Tinoi Nanggronyo.
Yang tak kembangkan Islam berarti le katanya. Kon di negara Aceh nyo kenyo yang idiot yang tengah dilakukan, yang tengah digunakan oleh para tokoh-tokoh utak-utak proposal nyo kenyo. Padahal katanya marwah Aceh karut. Tapi mantong kepekele tengku-tengku dan ustad-ustad idiotnya nyan kahebat. Lon tidak anu mayak cerit. Tapi lon jangkau menyo permainan kafe penjajah Belanda Jawanya. Lon jangkau. Nyan martabat urang Aceh ka diperhut lom. Lagi contoh terimong syariat Islam pedong contoh syariat Islam. Yang pegot syariat Islam tengku ustad. Tapi yang pegot kibuli itu anak murid buat tengkunya cik. Hana sadar urang drone. Hana sadar nulang urang drone si dalam tuah nyanban ka dipehancu agama Allah di negeri Aceh hana sadar. Di saat lun bedoh lun caci maki para tokoh-tokoh ulama jahannam, ulama su dan pengkhianat-pengkhianat yang ada di muka bumi Aceh, urang drone benci nak lun. Bengih nak lun, nak khianat lun, nak fitnah hati lun. Nak pegah drone umat Islam tapi nak kejut tebar fitnah atas gau tanpa nak sadari. Ilun gaulam pernah lun tebar fitnah. Pu mentang yang lun pegah ban Bandung kaduh bukti. Kepedali li Allah. Pu mentang yang lun pegah yang lun ken ke ulama. Terbukti ban Bandung jino. Kanya menansi yang nutuduh lun urang dibayar li kafri. Lun PKI. Kanya lun pancuri, lun urang diutuskan li kafri adu domba umat Islam. Ino so yang adu domba umat Islam. Macin cuba fikir dia. So yang paju peng bak kafri dan so yang sambut kafri. So yang sambut kafir Syiah di muka bumi Aceh. Pernah lun perduakan Allah di sini, Tuhan? Nah pernah lun sesat umat Islam di negeri Aceh? Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, ya Tuhan lun. Bapi tuduhan lun macam-macam ati lun. Niba urung drone hana pupu sedram tuah. Karena tujuan lun ku kena selamat bangsa ku daripada ajaran kafir Syiah di muka bumi Aceh. Yang tujuan tokoh-tokoh ulama jino memandung kana misi hidro ya. Memandung kana misi hidro yang baik ni tegakkan hukum pod Allah di muka bumi Aceh nyan matima di handijut. Ino baik tak pegah pulain saboh skater masalah skater mentong handijut bahas. Masalah corona yang hanya untuk menakut-nakutkan umat Islam yang dijut bahas. Kanya. Nyo masalah vaksin. Vaksin na ulama yang cegah. Yang vaksinnya benar tepu apa? Vaksin. Yang vaksinnya nak menjampu dengan darah bui. Benar tepu oleh urung drone hasil dalam tuah. Apabila urung drone divaksin, di jarum vaksinnya, tengok urung drone hana sah hotel ibadah. Kenapa kon? Karena darah bui disalurkan dalam tubuh darah urung drone. Politik pengkhianat kolonis komunis memandungka disambut oleh ulama Aceh. Ka disambut oleh pemerintahan Aceh. Urung drone hana sadar. Membacut-bacut pi hana sadar urung drone. Tak pegah pun tak pegah. Kanyo eleh, nyo hana lun tu mena. Sengaja lun pegah haba lembut bacut. Tapi menyok ke pengkhianat yang ada dalam partai panik tak pegah haba lembut dengan awaknya cit pengkhianat. Pengkhianat hana masa untuk tak pegah haba lembut dengan urung zalim dan hana masa tak pegah haba lembut. Karena urung zalimnya memang geyu pekafi, geyu poh li Nabi. Dan hana ganggap umat Muhammad urung zalim. Maka pakon lun hujah berani lun hujah ulama su. Pakon. Baik gaduh pegah-pegah drogu ulama. Ajaran yang kau laksanakan li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pernah dilakukan. Li para-para yang pegah drogu ulama. Menancit yang lewat ulama MPU kan, yang majlis perusahaan umat. Yang nak cerong awaknya membahas habis-habis tentang poligami. Poligami yang nak cerong awaknya dipegah. Nyo lain hana cerong awaknya. Ilmu na iman tan yang awaknya hana le male seperti tengku-tengku jahanam dum bidong. Hana le male sedram tuah. Ya, utuskan anu mirip murid you jak minta sedekah rata kampung ulunyan pegot lom video, you record lom nauzubillah. Andai saja bak urunyan tak minta sedekah hana peng kadang-kadang. Ho tak kena bam ka. Kon tak perut marwah bangsa katanya hana gayu oleh Nabi lagi-laginya. Truk bak pegot online infak. Pas hopeng gede bak bank BRI.
Nah, lagi-lagi nyan moden. Hana nyo kenyo jaitat ka dengku kalahi dengku mekat ayat Allah pulo agama Allah dung kalahi di muka bumi Aceh nyo menyunyan hana tabasmi hana pu tajak menumpo Aceh merdeka. Menyo hana tabasmi rangkem yang katutup bangsa Aceh duro-duro yang katutup bangsa mulia tu. Hana pu tajak menumpo Aceh merdeka karena kekuatan jino dilindung para tokoh-tokoh ulama suku dilindung di pemerintah. Karena pemerintahan suara dari gebi suara li ulama asyik. Awaknya mandum na misi nyan ulama su nyan ngan pemerintahan Aceh na misi mandum awaknya tujuan awaknya memang dikena jak pehancur agama Allah mahantu pasal dia sambut banser di muka bumi Aceh sedangkan banser nyan so awak tet panji hitam panji Rasulullah tapi pakon disambut di Aceh so yang sambutnya yang berkona tuduh lon adik Abu Janda so apa cut Abu Janda so panglima Abu Janda di Aceh so yang kebaik salah-salah urung drone di saat dumpu-dumpu yang kelih na tuduh hotelon muo mamandum ke gurai urung drone hai sedra mutua yang ke gurai urung drone kon kelon bah yang kelon hana ada na pegah lon begana begini begitu hana masalah nilon enjoy mentong itu no menyoka kepudip musim tu mana dong bekong yang dong bekong kaji tak gapuh lamun penyung yang menyoka ku temai pudip malamnya hana lun pudip karena apa kon malam Jumat malam sunat igop na sunat ilung hana sunat ai sunat bokreh kalau be salah hantu beh sunat ji tanyo hana wa ino maka malam Jumat ilung hana lun benak malamnya suah lun pegah apa bega becu kamu ho yang sunat bagi lun si tak nanti jadi nyo saya mutuah nu sadari urang drone bacut kiban ka di pehancur do gedenyo karena tujuan lun kan lun jak pehancur akidah keislaman di muka bumi Aceh andai saja lun hana lun peduli ke bangsa Aceh lun bah tinoi Kanada mentong ada na pegah menancit gaduh kawar-kawar di Nanggro Aceh kanyo ya gaduh kawar-kawar di luar Nanggro itu Aceh hai sedera mutuah yang diperusak urung drone yang dipehancur adik generasi adik-adik drone anak-anak drone kolon kolon andai saja menyurung drone kawan pegah kebenaran lagi lun pegahnya maka urung drone dipoh le urung zalim yang meci logika becut baik ni ujak walon ni ujak sabuk ni ujak gabung lun dalam perte urung nafik dum ilun bah nang gro kafe mentong ada tuduh le urung drone barang kapu alhamdulillah katanya tamah rame tu saudara di tino pakan Allah gebi hidayah ke kafe zino jahat gebi hidayah li Allah di temung Islam. Masya Allah. Pakon dia Aceh zino. Urung Islam je ke kafe tu. Karena kadi pulahi. Kadi sambut kafe. Di muka bumi Aceh hai sedra mutuah. Kon lon hana jit ke kafe zino. Kon kafe lon ni zino. Kadang timang syahadat lon kadang syahadat urung drone. Timang syahadat lon muah berai dak. Lun watel lun nama itu hana lun pakai sembah karena Allahnya hana kon berhala kon siro patung geyu ibadah ke Allah kon sembah nyan mentong lun pegah hana lun pegah pulain kau ni dulu lun yang kon karena lun kon urung dibayar le kafe di sini tujuan lun pribadi lun kuno puselamat bangsa lun menyolon hana lun berkawar di tidih mungkin urung drot 75% kadang bangsa Aceh jit ke kafe. Nana depu. Karena memang kafe tujuan pertip partai PA laknat tilahnya dikena pertuhat umat Islam. Baik hana depu. Yang tujuan partai PA laknat tilahnya menancit PNA. Taban cik bui tegut yang bui ngona the. Awaknya bandua. Kenyataan di putusat ng hurung drone lewatnya di fok masjid di pedong gereja akan berlaku 2 rotu di nang dua cihan patih na kalonjit nyo bansur kata dong jika ka terdiri singuh bansurnya di muka bumi Aceh didepu politik Jawanya didepu urung Aceh bengeh ke PKI kanya ke bansurnya didepu yang 2 rotu nu preh-preh di balik nan bansur han patih nenging je di balik nan bansur 2 rotu apabila berkembang awaknya di muka bumi Aceh. Ya, berkembang. Apabila berkembang tengok di balik nan.
Ibalik nan pupu lain nyo kena banthir-banthirap berarti yang perti anjing barisan pu. Ha? Di urung drone hai syedra lun, hai syedra yang bahagia menyurung drone berarti hana sadari drone ke dro, hana lun tu begah. Yang hana lun tu begah kena kemauan lun dan kiban kemampuan lun yang lun pegat nyo demi kurung drone. Lun kiban diterapa. Kon Bandung bangsa Aceh. Baik salah-salah anda ber. Ya, yang serapa-serapa lun menyuna jino pish. Berani lun kun pi meleh 10%. Lun depu. Alhamdulillah ramai yang ka sadar, ramai yang ka depu. Dan kon lun mentong yang tenak-tenak ulama jino menyetamong dalam grup rata-rata dum ji tenak. Rata-rata dum ji tenak ulama su. Memang kenyataan jino hanta tenak ulama su nyan katanya udah syahadu ni ba Allah. Katanya tak cinta, tak sayang kulama Rabi. Kulama warisatul ambia, tak sayang, tak cinta, tak lindung. Kon ke ulama su yang dong-dong bak pintu penguasanya memang ulama petusat umat Islam. Tapi pakon urung drone galak ni ya pujo-pujo kalagen pujo Tuhan gede. Cum jaro-jaro nyo ji kon tapak ada peduk de muka. Ulama sunya hana giu sanjung, giu poh ulama sunya, giu caci maki, giu mari berkere-kere. Hana pu tegan-tegan. Bek yo tu tepu kafe ulama su. Urung zalimnya hana pu yo, hana pu segan-segan untuk nepu kafe. Menancit urung bila ulama sunya. Sah-sah saja nekun kafe. Hana pu yo yang hanjit takun umat Islam kafe, umat Islam yang taat kepada Allah yang betul-betul. Nyam takun kurunyan diword ke draw ke kafenya kurung bila urung dalim ki giyo poh le nabi hana ganggap umat Muhammad. Yuti dia hadis yang sahih dia ba ulama. Na apa hana? Yang baik menyo hadis yang sahih disembunyikan, yang nak tebit hadis-hadis yang jir khiyas. Yang kenyan yang nak cerong. Hadis kira-kiranya hadisnya jir khiyas yang kenyan dipedebit. Aci menyo hadis-hadis yang sahih yang betul-betul. Han kerja berdebit mekap capi sebab. Jadi menyo mekap capi keung ke tentai saja. Hana paju. Jadi hana lafazkan hadis yang sahihnya. Jelung berangkap puji nu begah hadap ni caci maki berangkap puji benar depu le urung dro 75% ka penyokong lun di muka bumi Aceh. Berangkap puji nu begah. Nah tido dua dro leh dro yo apa-apa syam yang temenak bak komen hana pu tajak layan kol label getanyo. Hana suah tajak layan yang setuju hana suah lun hana layak. Yang lunjak layan urung temenak yang kelung berangkap pu. Kena puih sakit hati kata tenak ulama su awaknya sebab lakomai. Padahal urung hancur akidah keislaman di muka bumi Aceh. Tak pegah pu tak pegah kanyo deh. Naik trom-trom di blue. Ulama yang berusaha umat Islam cedera metuah ulama. Kon ulama waris Nabi ber. Yang ulama yang kadang-dong le atuh pintu penguasanya ke ulamanya. Berarti yang na bak Quran pedung 26 ulama pu. Menyokong pemerintah kan. Yang ke ulamanya berarti yang 26 yang penyakit. Kon hana di muka bumi Aceh yang di muka bumi Aceh ulama warisatul ambia mentong jaitat. Na ulama waris Nabi mentong lebih kurang 50 dro. Yang betul-betul. Baik telah hantu. Na ulama mentong. Cuma hana tergelar lagi ulama jahanam jino. Le tu panggung dan diwara you pilih lebu itu. Jak le pegot meeting kedih lam kantu gubernur, lam kantunyo jak le kedih Jawa Kartus. Wo dari Jawakarta tamong teh keno Aceh. Karena awaknya di kiblat kedih Jawa ditunduk ke Jawa awaknya, maka hana dipeduli ke Aceh. Aceh jid kehambat merdeka karena but awaknya. But partai KPA disokong le ulama su. Disokong le ulama su. Karena ino yang pekong yang petun di Malik Mahmud ino konggop. Ulama-ulama su yang petun. Nah pedung-pedung dro ulama yang petun di Malik Mahmud. Cukup tegai petun. Nah yang modern ulama yang modern tanda tangan pedong kontrak.
Nah macam-macam nah ulama Aceh ya. Ulama-ulamaan tu. Alah na lun tu pegah je dalam tu. Pu dah pegah teman. Hek tak keluar-keluar urung tu na namu pu. Pu di 3 4 kirim chip bacu. Kawa bak ma ke gede. Kayak laki chip. Ilung hana ku main chip hai. Kayak laki chip kena bak komen lun. Ha? Bit anu bocor kondom. Gaduh kamu chip. Igop ino kau ujung dunia. Tinggal hana kiban game-game nya. Anu benih di puah harum liai. Cerong-cerong tak bawa main chip. Ilong inoi Kanada aku tinggal. Hana bah HP ku ilong game-game. Segala game, sapu game hana ilong bah HP ku. Hana aku main game ilong. Nyom main bibit le jupu game-game habis mata mentong. Sedar si dalam tuah, sedar. Jadi punya pulai katanya tecok kemerdekaan Aceh, maka katanya wajib terpinah rangkum yang kamu dulu yang kata top bangsa Aceh di muka bumi Aceh. Baiklah Nabi sokongan ke partai PA, ke partai PNA. Baiklah Nabi. Menyon Nabi suara ke awaknya bermakna urung dronuh kan terima kontrak penipuan 5 tahun tu. Limong tahun tu menyon terima menyon Nabi suara ke awaknya. Sedar bacut. Nyamban ka di patho iya nu Lampung Gong kan. Hana sadarnya kalinya nu sang menyon pilih lam anu di patho Lampung Gong kon iya. Dipilih ipatho selende kadang ipatho tu anu nu Lampung Gong. Sadar betul cedera mutua hasil bumi Aceh jadi datat ka direpah yang kaya yang seperti tokoh-tokoh pengkhianat yang dalam partai PA KPA yang. Hana harta mai, hana harta ya awaknya nan tan nilai. Tak kali-kali yang menyo gaji awaknya nan. Padung gaji paling itu ga datat 50 juta hanya ti bulut. Kaya hana le gaji awaknya kecuali peng di korupsi awaknya pu hana inong hana nu. Yang ke peng-peng dana sus awaknya dikelola le awaknya. Dibagi le ke kelompok awaknya. Tapi urung drone hana sadari. Padahal yang tolong awaknya urung drone hasil dalam tuah. Tapi di tem khianat, di tem pelikut anu syuhada dung. Jino kai puka lom iklan baru lom. Seperti kombatan gam asedu ciknya nanduma. Kabeh sadar awaknya ngon video katanya yang ka pegah lung hanali dalam anggota KPA yang pukoma ke yang berkon kepaksa bangsa Aceh kayu jak pilih KPA. Han dipilih KPA kayu tebit muka bumi Aceh melagi sang konang roma awak kah. Awak ma awak kah peh-peh kayu jak tebit bangsa Aceh muka bumi Aceh kayu jak demi kayu jak pilih dro kai bu tegut. Ino ka keluar-keluar lom butir MOU perti kombatan gam yang ka jit kelamit Jawa. Yang kena permainan awaknya dalam tu. Jadi hana suah ni jak dengar tuh nama awak KPA ataupun PA nya yang kali bekerja sama. Yang hana payah lin jak percaya 100%. Hana suah ni jak percaya lin 100% yang awaknya puan. Yang awaknya ibarat nak ase duk bak belangong. Samping belangong awaknya. Ase duk samping belangong toh yang diluk le majikan dijuk le. Luk le majikan lam kanot tio lam belangong. Diluk le si dikrek dijuk le. Apa Aceh hana tadar kelagi saya duk bak belangong kai pegot urung Aceh perti bijeh pengkhianat yang kelagi nyan ka di pegot. Menyo ibarat Aceh duk samping belangong. Toh yang dicok li majikan berarti kap ikahnya kakap. Kap. Nyo kerap abih aso kerap abih lam kanot tinggai tulung jadi awaknya ka di pegot lem sandiwara baru jino. Kan kampung. Awaknya kayak pegot lem sandiwara baru jino le awaknya. Cara lain hana karena awaknya karut ino KPA, PNA karut awaknya. Ada partai-partai lain pi hana suah tayak pilih ino si dalam tuah. Tanyo kalinyo wajib tak baikot. Kon wajib tak pilih jihad, pilih Prabowo. Baik salah dengar. Nyo kedro tu untuk tak selamat bangsa dan terjaga agama keislaman di Negeri Aceh baik sampo hancur dan reli akidah keislaman di Negeri Aceh si dalam tuah. Menyempurna urung drone kesut tecok Aceh merdeka, bendera merah putih tet seluruh wilayah. Tet ubena bendera merah putih katanya menansit kuburan Belanda yang pinah.
Baik na sampuh kedih, baik na le di muka bumi Aceh. Tiak lam laut kedih menyohana diselesaikan nang gro Aceh. Kamu, karena awak Aceh merdeka ngon Indonesia nyan. Belanda nyan didupu. Cara saboh-saboh ji katanya untuk tacok merdeka nak tapi nah ino kubu Belanda. Kubu Belanda yang na di Aceh pinah ke Bandung. Usulkan nilai tiga ngon Belanda pun nak kemerdekaan nang gro Aceh hana menyohana berarti lam berat ma ke kubu inda tua kah ku pinah lam laut kedih kuti. Kita gunakan ke kepulain tanahnya. Keputajak kubu. Kafe penjajah lam tanah suci yang. Fikir baju. Bah, mesti mikir baju. Abu si cukup jauh-jauh hotel semikir. Hana urung drone semikir yang bagian kubu pinah. Hana, ada nejak gula ujung dunia hana ilmiahnya ba urung drone. Bah, ujung dunia hana nejak gula hana ilmiah kubu pinah kubu Belanda yang tiak lam laut untuk tecok kemerdekaan Aceh. Yang lagi nyan jino dah pegot. Kamu tahu kan? Niu pendengar tiga go bawa partai nak cerong ikut cuci utak lilun baik gaduh cuci utak li penjajah Jawa Belandanya. Ku cuci utak awaknya ada buka ek mal ek Libya je nah. Ku cuci utak awaknya lilun nak cerong i becut. Baik dia pegot ma di nanggro Aceh yang kon nanggro ma awaknya nah. Nanggro Aceh nya natain datu katanya. Alah syedra mutuah. Nyo kenyo yang pelelun pesampo syedra mutuah. Nah. Nyo kenyo yang pelelun pesampo sabi-sabi lun kawar-kawar rata-rata sot. Kenapa kau lun kawarnya syedra mutuah demi ku selamat bangsa aku. Karena kenyataan jinopu yang ka berlaku di muka bumi Acehnya. Memang Acehnya kena je ke kafe dum umat Islam di Nanggro Aceh. Macam-macam bagawa ka di Nanggro Acehnya nang sedar. Dipegot TikTok dalam masjid, dijak joget-joget dalam masjid Ibanda Aceh tadi yang berunan bangsa Aceh, urang Banda Aceh. Padahal yang joget-joget perti Aceh lain dum ya pegot TikTok ya selfie kedih Banda Aceh. Yang tercemarnan urang Banda Aceh. Baik lagi-lagi nyan buat ke, baik lagi-lagi nyan buat. Nah kedengar. Cukup hanjo nangro di Banda Aceh nyan yang sesungguhnya nah ramai urang tamong dum. Yang perti Aceh Aceh lain dum. Ijak pancu Banda Aceh gede. Ijak pegot mai nangro Aceh di Banda Aceh tadi. Dalam tempat ibadah dia pegot mai dia selfie. Pakon hana ulama yang cegah. Hoka wa weha. Kitlong hei wa weha dia. Pukai tho ni moho kiblat awak nyan puhana. Tak pegah ino ang na gaduh kawar-kawar late Wahabi lampu koma ke. Wahabi kalit. Syiah ka petamong di nangro Aceh. PKI Banter ka petamong lam nangro Aceh. Nyokol lundong sot Wahabi palih nyan jibe. Hana pele lun jak dong sot Wahabi haram jadah nyan jilun. Baik tu ilun nek pegah ilun ka Wahabi ilun. Kon Wahabi ilun. Kon yang jino permainan tokoh-tokoh haram jadah jino ka dikembangkan di muka bumi Aceh. Nyo kenyo bijeh kena gronyo dum. Kemungkinan nek awaknya yang perti pelayan Belanda je mun karaya jino awaknya. Mungkin nek awaknya yang sambut Belanda je mun seno gronyo hingga diudong ke imum. Nyo kenyo yang ka tengah berlaku jino di muka bumi Aceh. Tapi urang don hana sadari gaduh nu pegahnya ulama. Pe ulama pukoi ma di meh bajaro inong bebere mucaca. Nyan ulama ada pegah. Motor menyohana yang baru tepluk dalam plastik. Han di kredit. Nyan ulama ada pegah. Nyo. Ulama jamun ngoija thawa sagai ke thawa ino bahu gueng itangin gero. Tapi malem urung kon tapegah api. Ulama jino lampa ma ge plat nyokol lemboi dua lemboi tha. Nyan plat motor 55 boh sapo motor kredit maka diutuskan anak murid dia jak minta sedekah untuk bayar top kredit motor. Pedong toko rata sago. Dirikan pesantren rata sago bisnis Bandung jino yang baik tayu taat kepada Allah yang baik tayu. Peharum hukum tahu nyan bawanya mate mai hajut. Pu pegah jak bapa pesantren. Kajak bapa pesantren nyan golong tente menjamin ke asal surga. Yang asal surga deh awak Allah khilafah. Nyan yang awak bila agama Allah. Nyan awak nyan yang akan menjaminkan oleh Allah awak nyan.
Sajan ambia ke peduk kon perte santri-santri yang jak but bak dayah kufar nyan hana maling pimpiro yang najid ke maling. Maling dum yang najid. Trut bebere atapo. Menyobrokon ngai tangen wing ino ka moto ino pegot selfie lampap ma genyan moden curak-curak ulama gino. Kanyo. Nyan moden gino tengku-tengku jahiliyah gino. Pat na marwah ilo. Yang na cerong buka kitab pegot video live dengan surah kitab mapu ya pui dakwah mapu ya pui tujuan like and subscribe be tu nyan kenyang. Nyan kenyang tengku-tengku iklan haram jedah hadung jino. Hana taat kepada Allah awaknya ilmu panjang tapi iman tan membacut. Hana iman awaknya. Ada musang awaknya na iman panen ayat sambut kafe banthur. Panen ayat sambut kafe luar negeri. Truk bak kafe budai sambut. Panen iman awaknya. Hah? Ai perte wajib pilih Prabowo. Nauzubillah. Kakole rukun iman rukun Islam kata wajib. Kata tamah lam rukun iman thang tabotu. Tapi wajib pilih Prabowo. Nauzubillah min dalik. So Prabowo nyan kita awak ne ke awak cepo ke hayat hai. Baik kaya wajib yang kengkot. Yang kon kaya kayu jak puji. Man pane binatang tu. Macam-macam nai no kalau hidup di muka bumi Aceh. Hanya terpegah sapu hanya terpegah. Bukan je yang menang dah. Nyopi kat tengah malam bak lu ni tino. Tengah malam kai tino bak lu. Nalih pupoh kah na belum pupoh. Kapoh dua kai tino. Musadari cedram tuah. Kon kelon yang lun pegahnya. Yang kon kemauan lon ingin ku gapai kenyo kejihana perle bagi lon warga negara di sino. Menyong merdeka Aceh long ada hana nabi won cok kurung drone yang penting urung drone bersejahtera nu hudip di sinan. Bek tinggal di samping ge halam di ketenyo. Tapi magun matang proof kaya. Nyan matong. Di temai pegah ketenyo termiskin di Sumatera. Ci ini cuba fikir syedra mutuah. Ya Allah, indah tu kedenyo jamun lah. Indah tu kedenyo jamun truk bak kapai dumpu ke blok Indonesia Jawa yan. Tapi terus bak dalam jino, indah tu kedenyo mesti titap oil pi minyak hana pernah gecok. Mesti bak kaya kau lam pernah gekoh le indah tu kedenyo. Jamun nawai. Bah, olehnya penduduk Aceh jamun kedenyo rakyat bangsa Aceh jamun nana tu dundro 16 million dro. Ino pedungro ino bangsa Aceh tinggal. Pedungro tinggal bangsa Aceh 5.600.000 kayo. Nyan tinggal bangsa Aceh. Nah, kibang makin di negara laju bangsa Aceh, hasil bumo Aceh dikeras. Jamun cukup jai. Urang Aceh jamun nyepatnya rezeki ke bak ujung jaro, urang jamun. Gepula pala, gepulanyo, gepula haji. Hana pernah gecok city tap minyak lam tanah Aceh. Golam pernah si bak kaya gekoh le indah tu tenyo jamu. Tapi gah harkat gemitra rezeki bak ujung jaro. Geblo kapai terus bak ke Turki na geblo kapai le urang tenyo jamu. Kon ke Jawa Belandanya. Bah, terus bak ke Turki na geblo kapai jamu tenyo. Ngentek alit Belandanya. Terus uarap geblo tanah le indah tu tenyo jamu. Nyo. Tapi na indah tu perte bijeh seno gronyo jino ditain kontrak ke Jawa. Hasil bumo dicok di Nanggro Aceh di tim tain kontrak urung di samping duk tro. Asai kasip ke tengku nyan mentong kasip. Nyan politik tengku jahanam jino. Yang tengku proyek dum kalahe di muka bumo Aceh. Tengku tak proposal dum kalahe di Aceh. Ulama su dum kalahe di Aceh. Maka dajir dasar pun ideh lam daya. Yang dajir puyo man Islam puyo dari tempat ibadah. Kalahe memang Abu Mudi mesranya dajir. Urung puyo man Islam. Nyo jelas lun pegang. Hana lun jak som-som. Hana som salah pelumah saleh. Yang hana lempar batu sembunyi tangan bawa usi. Jelas pegang. Dajir. Nya Abu Mudi mesranya dajir. Syiah haji. Awak sambut kafe Syiah tahun 2014. Mufti Adnan yang mati berusaha. Yang kenong ranjau. Yang Mufti Adnan dituri lewat Afghanistan di sini.
Hai dari awal kol lun tu pu ci Syiah nyan. Imam Syiah. Imam ti Bashar Asad. Memang tu kena kena daban berusaha bulan Januari bet salah bat Tuhan. Januari tanggal 10 bet salah bat Tuhan. Jadi lun pelemah, lun ngon ulamanya, lun karu. Jadi na foto ngon foto mufti Adnan nyan. Hai, nyan na foto Imam Syiah lagoi begah. Nyan foto nyan imam dari Suriah yang. Jadi Pak Kadri, kipan han Kadri yang kau nak ba jaran tu saat nah. U Pakistan di jaba jaran tu saat li mufti yang nanya. U Afghanistan, u Palestin. Syiah ibra, betul Syiah. Ya. Oleh nyan tak kalau lam foto yang Imam Syiah mufti yang nanya ngon Bashar Asad di dong imung. Maka dikembangkan le si sonan le Bang Hasanon. Inang gro Aceh nya ji dah je terban. Ji dah je dua anu mata tapi selongkok pakai terban ji ya. Yang kenyan dah je puyo umat Islam sesungguh ji katanya menyomate bak tempat ibadah. Tam laki cibu mati cibu meninggal itu dalam tempat ibadah. Kenya le puta puyo dro dengan corona kayo ke corona yang purte dah je terban tu. Kayo ke corona ngon ke Allah. Maka dipuyau kena hana terjadi dalam dunianya hana ulama sido yang puyau umat Islam ke masalah corona. Cok tok khusus di Aceh. Di Aceh segai yang puyau umat Islam. Yang padahal memandung politik di pajuh peng peng dari PKI, peng dari komunis di pajuh. Corona aji peng. Yang nawanya nang pajuh peng. Carong dahat politik kolonis dicok sot ulama yang kai tunduk li bangsa Aceh yang kai dihargai li bangsa Aceh. Carong dahat permainan. Menansi lagi haji umah awal haji awak pegok mi yang pu. Ayo carong dahat. Jawanya carong dahat untuk dicok sidodro urang untuk budi disanjung li bangsa mesti. Ya, yang lagi contoh haji umah berkampung kau awak pegok mi. Yang kau main filem dari main filem ji sempo dijut ke anggota DPRD ya. Besalah apa tuannya kan. Coba fikir dia. Karena gemarannya filem mempang breh yan filem kafe urung yang filem mempang breh ji kan. Yang filem kafe yan. Nana tu boleh urung don. Hana kan. Yang kenyang politik. Yang filem mempang breh yan yang filem tu sat yan benar tu boleh urung don. Atau dirancang li kafe yang film pam bruh yang urung drone gaduh bangga sawah ji umah yang pun aja sah dia pu bang Aceh urung drone hanana depu pak di preh segai pak bandar Aceh di urung taki kana anu buah drone di sekretaris drone bandar Aceh urung taki mio hana peng piu hai timpo pegah marang kepu ju mama ya yut pegah kena na tujuan dan na misi masing-masing waknyan Bandung. Bandung na misi dro ya waknyan. Misi mencalon dro kenyo keje. Bandung na misi dro. Kon hana da dupu ti permainan waknyan Bandung ta dupu. Hana hoi ke them nyo busi pegah ba. Karena pakolon pegah informasi dumpu segelam na ba media segala macam awai terus ba ketenyo. Cuma ketenyo kon na sedu tu te ape lebak YouTube. Karena saya duk menyo video macam video na baklun ni sino bangsa mulia aku yang kirim. Dari Sabang sampai Singkil gede bangsa Aceh lun. Macam-macam video na baklun tapi long hana pernah lun jak post bak YouTube. Sebetulnya menyo lun post bak YouTube macam-macam video na. Menanci lun post bak Facebook. Macam-macam video na baklun ni sino. Seguh lo mi tebit bak media, awai terus informasi kena baklun. Pakau lun pegah kena bangsa Aceh lun. Bangsa Aceh lun yang sayang kelun, yang cinta kelun, gebi informasi kena obat lun. Gebi informasi pupu yang terjadi hal-hal yang terjadi di muka bumi Aceh gebi kabar kena obat lun. Nah yang patut kena ada macam-macam. Maka katanya hana boleh tajak publikasi. Nyo ciu pegah riat ba ulama. Nyo masalah vaksin nyo yang kena jarum kena pasal darah bui dalam tubuh bangsa Aceh. Kemungkinannya ni kena memang ni kena jak pejuh umat Islam dari tempat ibadah. Mamanya kadi pasal darah bui tu dalam tubuh sedram tuah
Hanasah tu sapu denyo. Sembayang hanasah, truk bak mati de hanasah ya. Dah habu ilmu kai pasolam tubuh. Cina ni cuba fikir urung drone. Nah ulama yang mencegahkannya hana kat. Nya yu jaro telefon ulama yan. Ulama yang pegah ke virus corona yan kan. Yang ke ulamanya nilai yuju. Kemungkinan vitamin di B ada di jarum. Di B vitamin lain ubat. Yang ngon ke pemerintah lain ubat, ngon ke rakyat lain ubat. Kena rakyat dikena poh. Menyo di jarum pemerintah katente saja menyukon jarum palsu, vitamin di dalam badan. Di menyo di jarum rakyat, rakyat Aceh memang dikena poh. Poh rakyat Aceh kena patung Cina tika. Po panai corona le nang gru Aceh no. Cina cuba fikir le. Urung Aceh urung paju plia. Urung paju asam tunti urung Aceh. Po panai dua plia le. Po panai dua corona le. Cuma menyokong tak pernah tapi umat Islam ni tak cok peng mentong. Tak pegah dro tu kena corona ini itu ini. Padahal peng gele tak paju naik paju peng 200 juta yang pegah corona ini nang ro Aceh. Ni petih buah. Ni petih buah lon pegah. Kutupu kau nana lon tupu na urung bi kabar. 200 juta tepo, lebih 200 juta tepo di paju peng untuk dipiau umat Islam dengan COVID-19 coronanya. Beh, yang so yang puyonya yang kenyan urungnya yang paju peng. Behana tu pule urung drone. Yang ngon bayu motor kredit, ngontuk motor kredit. Kajit menyumunan cira beh. Kajit menyumunan terima kasih beri dedat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyukahan mati di malung mati ke tak gawat. Ai api. Hai ti mati cedera. Tak gawat le.